Spoštovani, lep pozdrav. Najprej naj še enkrat izkoristim to priliko za čestitke ministrici za obrambo Črnogori kot državi za to, da je dobila povabilo za začetek pristopnih pogajanj za vstop v NATO. Mislim, da je bilo to uspešno njeno delo v relativno kratkem času in kot njen prvi obisk po prejemu povabila smatramo tudi priznanje Sloveniji za vso podporo, ki smo jih izkazali v tem času, zato da je Črna Gora dobila tudi to povabilo za pristopna pogajanja. Danes smo govorili predvsem o dvostranskem sodelovanju. Z Črno Goro ima Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, dobro sodelovanje. Pripravili smo nekaj iztočnice za sodelovanje v prihodnje, predvsem na področju skupnih usposabljanj, izgradnje nišne zmogljivosti, govorimo o usposabljanju na področju gorništva, specialnih enot, vojaške policije, skupaj sodelujemo na mednarodnih in regionalnih vajah in mislimo, da je to možno tudi v prihodnje. Podali smo povabilo k sodelovanju v NATO-vem centru odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah. Mislimo, da je to dober projekt, s katerim se Slovenija lahko pohvali in je prejel tudi ze strani Črne Gore. Pogovarjali sva se tudi kot ministrici, tudi ministrico je zanimalo sodelovanje na področju enakih možnosti, predvsem na implementaciji resolucije o ženskah, miru in varnosti, govorimo o resoluciji 1325. Vi veste, da imamo sedaj tudi v generalštabu Slovenske vojske zaposleno osebo za enake možnosti in mislimo, da je to en dober projekt in naše dobre prakse lahko širimo tudi v druge države. Ministrico sem na kratko seznanila z aktualnimi zadevami v Sloveniji, predvsem z načrtovanimi obrambnimi reformami, ki jih imamo v teku v letošnjem letu in v letu 2016. Govorili sva o spremembi oziroma novem zakonu o obrambi, o spremembah zakona o službi Slovenske vojske, o pripravi srednjeročnega obrambnega programa in dotaknili sva se tudi naše namere o pripravi strateškega pregleda obrambe oziroma varnosti v Republiki Sloveniji. Govorili sva o sodelovanju v mednarodnih operacijah in misijah. Težišče Slovenije bo še naprej ostalo sodelovanje v mednarodnih operacijah, misijah na področju Balkana, predvsem v KFOR-u, v Alteji, v Bosni in Hercegovini in tudi tukaj je možnost našega skupnega sodelovanja. Nismo mogli mimo migrantske in begunske krize. Ministrici sem predstavila prizadevanje Slovenije za reševanje, za uspešno soočanje za to migrantsko krizo, predvsem pa tudi vlogo Ministrstva za obrambo, Slovenske vojske in Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pri sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve za reševanje migrantske in begunske krize. Kar pa je najpomembneje, sva z ministrico dogovorile in mislim, da bo ta pomoč dobra, da tako kot sedaj Ministrstvo za obrambo z svojimi kompetentnimi sodelavci še naprej nudi vso pomoč v pristopnih pogajanjih in tudi v prvih letih članstva Črne Gore v zavezništvo v NATO, tako da planiramo nekako že v začetku januarja, da Črno Goro obišče slovenska delegacija in da se nekako zastavi tudi delo in naše skupne aktivnosti, pomoč, ki jo lahko Slovenija nudi v pristopnih pogajanjih za vstop v NATO. Toliko na kratko. Hvala. Dobar dan, poštovanje svima. Zaista mi je bila velika čast i zadovoljstvo da budem danas gost Ministarstva odbrane Slovenije i želim da iskoristim priliku da se zahvalim ministrici Andreji Katić na pozivu da upravo posjeta Sloveniji bude prva posle dobijanja pozivnice za članstvo u NATO Crnoj Gori. Dakle, sve to nije slučajno, nego je direktno povezano sa činjenicom da je Slovenija jedna od država koja je Crnu Goru vrlo intenzivno, iskreno podržavala na putu evroatlantskih integracija. Kao država koja je bila i kontakt članica NATO-a za Crnu Goru u dugom periodu i država koja je nastavila da pruža tu vrstu podrške i nakon toga, zaista Republika Slovenija je bitno doprinijela uspjehu koji je Crna Gora postigla. I rekla bih da ta vrsta podrške nije samo na planu evroatlantskih integracija, nego je i na planu evropskih integracija i prosto imajući činjenicu u vidu da
dijelimo zajedničku odgovornost za prostor na kome živimo, prostor Zapadnog Balkana. Republika Slovenija je uvijek iskazivala spremnost da nam pruži neophodnu podršku i asistenciju u smislu prenosa svojih znanja i iskustava u ovim vrlo zahtjevnim integracionim procesima. Ono što mislim da je jako važno jeste da smo mi upravo danas dogovorili da ta vrsta podrške se nastavi u narednom periodu. Pred Crnom Gorom su također zahtjevne faze do pune integracije u NATO alijansu. Prva faza je faza pristupnih pregovora za koju očekujemo da počne već nakon novogodišnjih praznika, tako da smo se mi dogovorili da vrlo brzo razmijenimo znanja i iskustva u toj oblasti, odnosno da eksperti Slovenačkog ministarstva odbrane posjete Crnu Goru kako bi zajedno sa nama napravili najbolju strategiju za pristupne razgovore i kako bi došli do tog konačnog dokumenta u najkraćem mogućem vremenu. Ja očekujem da će to biti efektivna saradnja kao što je to bila i u prethodnom periodu i kao što ste čuli od koleginice Katić, mi smo zaista danas bili u prilici da razgovaramo o jako velikom broju projekata na kojima smo zajednički radili u prethodnom periodu i nekim novim projektima koje ćemo započeti u vrlo skorom vremenu. To je za sve nas jako važno jer na taj način ne samo da doprinesemo uzajamnom razvoju odbrambenih sektora u jednoj i u drugoj državi, nego stvaramo uslove za kvalitetnu interoperabilnost naša dva sektora i dvije vojske kojom zajednički onda negdje nastupamo i onome što je šira alijansa. Tu je naravno i pitanje svega onoga što je vezano za učešće u međunarodnim misijama gdje već imamo određena zajednička iskustva, imamo namjeru da ta iskustva još više proširimo. Tu je pitanje svega onoga što može biti doprinos Slovenije razvoju takozvanih niš sposobnosti vojske Crne Gore koje su već prepoznate kao takve i sa kojima u stvari vojska Crna Gora i država Crna Gora mogu direktno da doprinesu svemu onome što su obaveze i zadaci NATO alijanse i što je uspostavljanje i održavanje globalnog mira i stabilnosti. Naravno, razgovarali smo o jednom broju aktuelnih bezbjednosnih izazova koji su karakteristični za region i šire i razgovarali smo o svemu onome što jeste učešće pripadnika jedne i druge vojske u zajedničkim kursevima, obukama, treninzima koje se održavaju i mogu se održavati u Sloveniji sa naglaskom na ono što je centar izvrsnosti u oblasti planinskog ratovanja, dakle zašto smo već pokazali interes i u prethodnom periodu i određenu saradnju koju smo razvili, pa do onoga što je Balkan Medical Task Force gdje također jedni i drugi možemo značajno da doprinesemo i dakle svemu onome što predstavlja mogućnost saradnje u sva tri roda vojske, dakle i u kopnenoj vazduhoplovstvu i u pomorstvu. Također smo razgovarali na nivou samih ministarstava odbrane na koji način možemo da podijelimo iskustva kada su stalno tekuće i kontinualne reforme sektora odbrane u pitanju i jedni i drugi se nalazimo pred izazovima izmjene odgovarajućih zakona o odbrani koje treba prilagoditi aktuelnom vremenu u kome živimo i mislim da to može da bude također jedna tema na kojoj ćemo u narednim mjesecima intenzivno sarađivati kako bi jedni i drugi došli do najboljih rješenja u regulatornom smislu koje će omogućiti efikasno, kvalitetno, pravovremeno funkcionisanje sistema odbrane. Ono što je stalno pitanje koje se pojavljuje u svim razgovorima svih ministara odbrane, a mislim i šire od toga, jeste pitanje budžeta i sredstava za razvoj sistema odbrane, što je samo po sebi izazov u ovim vremenima manje ili veće ekonomske krize na globalnom nivou i tu smo također podijelili odgovarajuća iskustva i saglasili se da naravno sektor odbrane kao dio šireg bezbjednosnog sistema je sektor koji svaka država, posebno u ovom vremenu kada se pojavljuju i novi izazovi, treba na adekvatan način da podrži, a sa druge strane i sektor odbrane mora da ima ono što je održiv, utemeljen proračun svojih
troškova koji su direktno povezani sa održavanjem stabilnosti i sigurnosti prostora na kojima živimo. Dakle, u vjeri da će ova saradnja između Republike Slovenije i Crne Gore biti još intenzivnije u narednom periodu, da će podrška do konačnog i punopravnog članstva Crne Gore u NATO alijansi biti podjednako intenzivna. Ja zaista želim da iskoristim ovu priliku i da se zahvalim i ministrici i njenom timu i cijelom Ministarstvu odbrane, Generalštabu Vojske Slovenije i ostalim institucijama na podršci koju smo imali i imat ćemo u narednom periodu. Hvala vam puno.